Yes nizere ko mumeze neza kabisa. Tugiye kurebera hamwe rero Congo vs Rwanda, ese bihuye n'ikihe cyanyatura ikindi. Mube hafi rero turebera hamwe ibikoresho Congo ifite bitewe n'uko ingana ndetse n'ibikoresho u Rwanda ruhagazeho, ubundi mutubwire muri komenti ngo icyanyatura ikindi ni iki. Twagiye twihuta cyane kabisa. Global military ranks Congo ihagaze kuri 76 ranks, ubwo nari amapeti baha abasirikare, naho u Rwanda ruhagaze kuri 90. Bayita capital city ya Congo bayita Kinshasa, naho u Rwanda ni i Kigali kabisa. Ukora na subscribe. Population cyangwa se abatuye igihugu cya Congo ni 95,000 n'ibihumbi 800, naho u Rwanda 13,000 n'ibihumbi 800. Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Paul Kagame ayoboye u Rwanda. GDP cyangwa se umusaruro mbumbe w'igihugu gross domestic product, Congo ihagaze kuri biliyoni 55 na miliyoni 35 z'amadolari, naho u Rwanda ruhagaze kuri biliyoni 11 z'amadolari. Defense budget cyangwa se ayo binvestinga mu gisirikare, Congo isohora miliyoni 300 z'amadolari mu bya gisirikare, naho u Rwanda rugasohora miliyoni 178 ku mwaka. Nuclear weapons cyangwa se bya bisasu karundura kirimbuzi, nuclear weapons 00 hose. Active personnel cyangwa se abasirikare babarizwa mu ngabo za Congo ni 166,580, naho u Rwanda ni 30,000 kabisa. Comment zanyu zirakenewe nyabona, naho reserve personnel baba cyangwa se bari dukunze kwita inkera gutabara, Congo ifite 31,000, u Rwanda rufite 5,000 byose. Paramilitary forces Congo ifite 10,000, u Rwanda rufite 1,000. Combatants tugeze mu bitwaro rero kabuhariwe. Combatants Congo ifite 210, u Rwanda 89. Ibi ni bya bitwaro byifashishwa mu kurasa kure. Armored vehicles, iyo bavuze armored vehicles wumva iki? Izi ni za modoka cyangwa se bya bimashini bitwara amasasu bikaba byarasa umwanzi without any problem. Congo iryamye kuri armored vehicles 458, u Rwanda ni 92. Naho MRAP, ubundi iyo bavuze MRAP mu magambo arambuye bayita mine resistant ambush protected vehicles. Ni imodoka nini cyane irinda ibisasu mu gaco kabisa. Iyi ni ya modoka idashobora gukorwaho n'igisasu. Mine resistant ambush protective, Congo ifite 13, u Rwanda rufite 0. Armored cars zinazo ni za modoka kabuhariwe zifashishwa ku rugamba, za zindi zimitamenwa kabisa. Congo ifite 45, u Rwanda rufite 5. APC mu magambo arambuye bayita Armored Personnel Carrier, imodoka nini cyane itwara abasirikare kandi ikabarinda n'amasasu. Sorry kabisa. Congo ifite armored cars 45, u Rwanda rufite 0. Sorry, Congo ifite 200, naho u Rwanda rufite 75.
ariyo twabonye ko ari Armored Personal Carrier APC mu magambo arambuye. Subscribe nyaboneka irakenewe. Toredi Artillery yavuze Toredi Artillery intwaro zikomeye cyane zifashishwa ku rugamba kabisa mu kurikura ibisasu. Za ntwaro zirindwa umubi zirakanyagwa aho zageze zirashwanyaguza zikarimbura. Kongo ifite 120, u Rwanda rufite 6. Toredi Artillery. Self-propelled artillery nazo none izi ni za zindi zikoresha zubwazo zidakeneye anyone for control it. Kongo ifite 15, u Rwanda rufite self-propelled artillery 0. Bayita rocket projector cyankindi gitegura ibisaso bya kirimbuzi kikavundereza ahantu runaka. Kongo ifite 50, u Rwanda rufite 10. Air Force Kongo bayita Congolese Air Force, naho Rwanda Air Force imbere cyane. Bayita Toto Aircraft kabisa indege. Kongo ifite 46, u Rwanda rufite 26. Izi nazo zifashishwa ku rugamba. Fighter Aircraft nazo Kongo ifite 1, u Rwanda rufite Fighter Aircraft 0. Strategic bombs izi zoni kabuhariwe ziboneka mu bihugu byo hanze kabisa nko mu Burayi, mu Faransa, muri Espagne ndetse na za Amerika, tutibagiwe no Burusiya. Kongo ifite 0, u Rwanda rufite 0. Attack Aircraft noneho izi ni za ndege kabuhariwe zifashishwa mu kataka umwanzi. Kongo ifite 1, u Rwanda ni 0. Tank Aircraft noneho izi zo ni za zindi zinagenda zikuruye izindi ndege munsi ku buryo bigoye kuyibona kuri radari. Kongo ifite 0 ndetse n'u Rwanda ni 0. Transport Aircraft zinazo ni za ndege zifashishwa ku rugamba. Kongo ifite 6, naho u Rwanda rufite 1. Trainer Aircraft ni za ndege zifashishwa mu gutoza abapiloti kabisa bigiraho gutwara indege like abasirikare ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Kongo ifite 3, u Rwanda rufite 2. Special mission izi ni za zindi zihariwe mu gukora misiyo za zindi zitumwa aho rukomeye. Kongo ifite 0 ndetse n'u Rwanda ni 0. Helicopter cyangwa se zino ndege za kajugujugu. Kongo ifite 32 z'intambara ndetse u Rwanda ruhagaze ku 9. Attack Helicopter Kongo ifite 8, u Rwanda rufite Attack Helicopter 0. UAV mu magambo arambuye bayita Leonard Aerial Vehicles, indege yigenzura nta muntu n'umwe uyikoresheje. Za ndege kabuhariwe zimwe zikoreshwa muri Ukraine. Kongo ifite 0 ndetse n'u Rwanda ni 0. Fleet Strength kabisa ni amato kabuhariwe. Kongo ifite ubwato bugera kuri 16 bw'intambara, u Rwanda ni 0. Submarines ni amato ashobora kugendera munsi y'inyanja. Kongo ni 0 ndetse n'u Rwanda ni 0. Patrol Vessel Kongo ifite 16 ndetse u Rwanda ruryamye kuri 0.
mine warfare kabisa, yo nayo ni andi moko y'ubwato, nayo u Rwanda rufite 0 ndetse na Congo ni 0. Area kabisa sikwe ya kilomita 2,240,000 kabisa, urumva ko Congo ikubye u Rwanda inshuro zirenga 90, naho u Rwanda rwarampabuye. U Rwanda ruhagaze kuri sikwe ya kilomita 26,338, urumva ko ugiye ugabanya bitewe n'ubuso bw'u Rwanda. Wasanga u Rwanda rurusha Congo ibikoresho kure, ndetse no mu bindi bintu twagiye tureba bigiye bitandukanye ugereranyije ubuso Congo ifite ndetse n'ubuso bw'u Rwanda, ukareba inshuro irukubye u Rwanda, wahita usanga ugiye ugabanya, u Rwanda rwaba ruri hejuru. Ngayo nguko rero, mbashimira mwese twabanye, mwari kumwe na Ismail JJ. Tap subscribe, like, share ndetse na comment.